technical problems, sinubuin lang tabi ang mga panyak-panyak din doon. Tagal lagi jatuh pasti pagkatay bang lugo. Yun lang ko. Bakit? Ano rin natamatan? Clear na ko eh? Positive. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Muna-muna itukbal na tuin sa sanglitan ibang pupudjihan tuput pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala salta iban sin salawat iban sin salam sin kita ni tap-tap dalam papanghunatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala in maniu ti waktu na tu bihayaon papagbarakaton sin Tuhan na tu Rabbul Alamin iban amuin magmumpa at kato tanyo in pangadjian maniu tiyo amuin makawa na tu hadum ini iban damikian itukbal na mo day sabin pagsarang sukul ha mga sila amuin way nagbabati laul nagkakainahon ha amuin programa sin kita niyo sumampay in panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya amuin nyari bihayaon damikian timatay mo dimurungog kimikita ha programa sin kita niyo itukbal na mo in sa salam-salaman kaniyo katan halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulang lawi mga palanggungan ng mga pag-agama in time na to mga tunga jam kumakita niyo pangadjian maniyo tiyo dahil nga amuin sugpat sin kitab amuin kiyatagnaan sin kita niyo ad-durusul muhimma li ammatil ummah Sheikh bin Baz yari na kita niyo bihayaon ha kahinapusan sinamuin daw tabihan sin mawdu niya palihalan sinamuin paghidjatul ha tao miyatay biya na sin agi mga palanggungan ng mga pag-agama hangkan na ini imbiya ka atutan niyo daruratud kalagihan inamuin humati kita niyo sin palihalan ha paghidjatul miyatay sabab inini wayroon dapat daing kato pahambu abutan da sinamuin para kala ini daing asabiat to mga palanggungan ng mga pag-agama wajib habiya kato taniyo amuin tiap-tiap siulakan sin muslim in humati sinamuin para kala bihay supaya amuin makahidjatul siya atawakan hikatunay niya in pagpalihala hata umyatay sinamuin pagpalihala paghidjatul kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya amuin paghidjatul halaw matulan sabab yari kita niyo hajaman bihayaon in tao amuin wayrun na paruli sinamuin parakala bihay ni ipangandul na sadya, marayo sadya in kapangandulan, bangamuin makahati sin parakala. Adapun, bang in kapangandulan, maghidjatul sinamuin maas mo, tay manghud mo, atawa isiusiu nabihan, kakasimu, amuin hinangun, habukon atulan, malumulong. Muna-muna, in makaulong dito, amuin tao naghidjatul, sabab nakahinang siya sin langgar sara, pa Allah subhanahu wa ta'ala ada pun intaw ang inhidjatul tao na wapat tao miyatay inya to at iniya agad buhay na agad parakala niya sa amo intaw naghidjatul ito kalagihan niya kumugdan hatulan kabayaan sin Tuhan na Rabbul Alamin iban sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pila na yung pagkakitaan na to amuin kaya jamanan sin kita niyo daing naman long tabihan hapanagnaan sin pagayupot ha pagsapot ataw ha paglu ha pagsapot ha pagsamhayang sambil paamuin magkubul wayron agad kumugdan hamuin atulan sin Tuhan Rabbul Alamin amuin liyaway rin hajunjungan sin kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pabiya na sinagi mga maastay mahudnang mga pag-arama inini kalagihan
sin kita niyo makahati supaya in kita niyo rin naman amuin makahinang makaamal sinamal amuin hawak to pa sin kajahilan. In kita niyo hiduan na kita niyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin laway rin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin di naman kita niyo makasimod sin hinang kajahilan, hinang kaawam. Hiduan kita niyo sin hinang amuin hinang laway rin atan, laway rin hasara, laway rin amuin long tabihan padduman sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya. Tumtumon sin kita niyo mga palangungan na ito, palangungan ng pag-arama, in-arama Islam, amuin complete, in kahalan, in syara, in katan, dahil haruhul paruhul, di na siya maghajat, amuin kimita pa kita, simingod pa kita, umatud pa kita, imigog pa kita harukain. In arama Islam, suway amuin na aturun, iibukan, sisinguran, sinduwaing haarama. Ang kan Nabi asin mga amuin, nasabot siyang kita niyo hadith ni Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam palihalan sin pagkubul, amuin pagkali sin kubul, laong niya Allah dulana wasyakku li gairina. Paghinang pagkubul yan, among paghinangan liyang, inyan katutan yung Muslim. Wasyakku li gairina. Inamuin diritso sa lubangan yaon, inyaon bukun na kato. Inakama Islam, unique siya, tinya nakawid siya rin katuwayang akama, amuin atulan niya, sara niya, katan niya. Di siya maghadat maningud-singud. Sa inakama Islam sisinguran. In mga hinang sin kajahilan, hinang sin nakauna, at niya siulang yan to sin akama Islam, in kaiwanan niya kamatauran, sabab sinamuin ang pahiminangin akama, amuin hinang sa lingkat-lingkat. Mabuas din ito mga palangungan sin kami pag-akama, mali kita niyo paamuin, bisarahon sin kita niyo maniw tiyo, puas din haamuin panagnaan sin kita niyo nasabot kay doon, palihalan sinamuin paghidjatul hamayid ininilaw tabihan ang mga makaanatmi haamuin hika hangpo tibayuan sin amuin kahinapusan sin kitab ad-durusul muhimma li ammatil umma law niya bihan baita sinamuin nagbaktul sin kitab law niya ashiran hikhampo la yajuzu li ahli al-mayyit an yasna'u ta'aman liqawli Jarir ibn Abdullah Al-Bajali As-Sahabil Jalil radhiyallahu anhu kunna na'uddu al-ijtima' ila ahli al-mayyit wa san'ati at-ta'am ba'da ad-dafni min an-niyah rawahu al-Imam Ahmad bisanadin hasan. Amma sun'u at-ta'am lahum aw liduyufihim fala ba's wa yushra'u li aqaribihi wa jiranihi an yasna'u lahum ta'am li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahu al-khabar bimauti Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fi Syam amara ahlahu an yasna'u ta'aman li ahli Ja'far wa qala innahu atahum ma yushghiluhum wa la haraja ala ahli al-mayyit an yad'u jiranahum aw ghayrahum lil akli min at-ta'am al-muhda ilayhim wa laysa lidhalika waqtun mahdudun fi ma na'lam min asy-syar'. Amu yato magkulang di inamuin kabtangan sin siya kapalihalan sinamuin ini pagtarama sin amuin intaw kaya mamatayan mabisi siya sin paghinang pagkaon pagtarama bisita inya to siya budday ni sin siya den mga amuin hinang hawak to pa sinamuin kajahilan sin tao. Saan na-apply ni bihayaon yari kato. Narayng mga atulan long tabihan sin panghindu sin akamata. Dahil di ilong niya bihan, la yajuzu li ahli al-mayyit an yasna'u ta'aman linnas. Di man dyan nabihan ang mga tao
kaya muin maghinang siya magkaon ang mga mano siya pagkakaon kaniya mo magbibisita long tabihan na kaya matayan. Inya to dahil ang mga atin niya bukon marayaw di manjari sabda sinambu sahabi radhiyallahu anhu baitan niya di qawli Jarir ibn Abdullah al-Bajali sahabil jalil aun baita sinambuk sahaba kaya ridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala biasin Jarir ibn Abdullah as-sahabil jalil ininhabu dahil ang mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inagi niya kunna na'uddu al-ijtima' ila ahli al-mayyit wa san'ati at-ta'am ba'da ad-dafn min an-niyaha. Bilang nila inamuin magpunpun magtupaamuin kamatayan iban sin paghinang pagkaon pagtakama pagkatanyaon minan niyaha dahil ang mga bukon marayaw amuin pagkarukkaan kataumyatay sabab inamuin magkarukkaan kau magkanang maginaginis haamuin kamatayan kau di kau makasabar sin amuin musiba piaratong kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala ininiray ang mga amuin laong tabihan hinang liangan kato sin syara. Amma sun'ut ta'am lahum aw liduyufihim fala ba'as. Arapon long na inamuin hinangan mo pagkaon intao kaya matayan iban sin amuin bisita mo kanila amuin bukon kaya matayan ni maghinang pagkaon sa amuin duha dahil kaya matayan in himinang pagkaon in pagkaonon amuin tao family sin kaya matayan iban si mga bisita inyat tulong nabihan wayroon sa niya naduway iban sinamun magjaturikato wa yusra'u li aqaribihi wa jiranihi an yasna'u lahum ta'am in siyara amuin halaw matulan siyara kato tanyo in maghinang pagkaon biya na sin mga amuin kampung niya lasya niya si mga pangdaig niya amuin himinang kanila to pagkaon amuin mga sila amuin biya tungan musiba amuin kya matayan bukon amuin kya matayan maghinang pagkaon ha mga amuin magkakaon magbibisita amuin habasa sin kita niyo mangluluro sabab kitaon nato inamuin unuin pamandukato sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampain kita niyo ini in kabtangan iban sin hinang sin Nabi amu ini mahal kakato sa waktu pangamuin maglamay panghakad nato hay mumungan sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin kakahinang niya aun waktu makalawi inamuin adab kabiaksahan kajahilan agad di mapatampal sin biakato manusia unuin atulan sin Tuhan niya Rabbul Alamin iban sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayari law niya lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahu al-khabar bimawt Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fi Syam amara ahlahu an yasna'u ta'aman li ahli Ja'far in kaunan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawaktu simampay kaniya in suy sinamuin long tabihan kampung niya imiyate ni Ja'far ibn Abi Talib amuin pagkamatay ni Ja'far ibn Abi Talib nagsimampay kaya ingatan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya suy-suyan kaya baitaan siya amuin kasahid kaniha Syam amara ahlahu an yasna'u ta'aman li ahli Ja'far diaak sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ahli niya hinangan pagkaon inamuin family ni Ja'far ibn Abi Talib sila yung naghinang pagkaon amuin tao kaya matayan hindi ka to
baliskat inamin adat takan na ini inaramatan yung Islam hati niya piapas niya inig niya in adat amuhin bukun marayaw ikawin sana ikamudarat hamano siya sabab intaw nagkakasusahan hataw kaya matayan pag-ubos inya tulong tabihan bukun na in kasusahan niya makatto paamuin kaya mamatayan siya sa makatto na yung pagproblema hataw amuin magbibisita maun laong tabihan manglulurok maun unuin agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sabab niya yatto angkan na diaak niya in ahli niya himinang pagkaon maghinang pagkaon hiparamat to paamin kaya matayan yatto biasin family Jafar ibn Abi Talib ini akad sugsug niya pantungod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam diaak niya innahu atahum ma yushghiluhum sabab lang na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam habiyaon in sila yaon diatungan sila sinamuin problema ng tabihan di sila makapagtali makapagtakama sinamuin bihan busy sila busy sabab diatungan in bihayaon lang na in sila diatungan sila musiba parakala amuin di nila maharapin mga magluto pagkaon maghinang pagkaon maganjag pagkaon iba kung ito inamuin harapon nila muna in harapon nila muna amuin maghidjatol sin tao miyatay hindi ka to aun waktu kalupahan inamuin paghidjatol sin tao miyatay makato na paamuin parakala pagtakama sinamuin kakaunon sin tao amuin magbibisita maun bukong bihat to in amuin atulan hindu kato pamandu kato tanyo sin Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin tao magbibisita maun laong tabihan at tao amuin laong ta kampung niya pangdaig niya makakilakan niya inamuin laong tabihan himinang pagkaw magparamat to mga bisita maun hati niya makakaon sin mga pagkaw niya to laong nabihan sin Sheikh sin nagpatusin kitab wala haraja ala ahli al-mayyit an yad'u jiranahum aw ghayrahum lil-akli min at-ta'am al-muhda ilayhim wayrun law nabihan sa niya inamuin tao kaya matayan at niya mang-invite sila atau mang-invite sila magkaon simpagkaon amuin dia kanila maun sin mga pangday kataw makila kanila amuin hadiah kanila inya tuli daw na maunuin bihato kahalan amuin tawag mo in tao invite mo in tao atawa bisita roon pakaon mo sin pagkaon amuin hadiah kay mo dia kay mo sin mga makila kay mo amuin pangdaig mo atawa mga kampung lasyam walaysa lidhalika waqtun muhaddad fima na'lam minasyar imbihat dagbus niya amuin law tabihan magdihil magdamat to pagkaon bianong tamakinang pagkaon daw matuto inya tuwayron waktu amuin law tahad niya yung nasusik fima na'lam minasyar hakihatihan niya amuin dahil nga mga atulan siyara katutan yung sinaramatan yung Islam buko namuin waktu tuwad law waktu hang kapito ya sindikato maginang pito maginang ilaginis na namuin hinanguning katan inato mo kung nato halaw sinamuin sara inamuin magpakaon kaway ito waktu niya pagkaulong tabi bisan diritso mga ika panagdaan adlaw to adlaw amuin aun waktu niya rin doon iya tuway rulong ta had niya sin bihat to inamuin dagbus niya na adapon inamuin long tabihan biasin nasampot sinamuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya kunna na'uddu al-ijtima' ila ahli al-mayyit wa san'ati at-ta'am ba'da dafan min an-niyaha in amuin pagpun sin tao magpunin tao maghinang pagkaon magpalagmak inyan dahil mga amuin long tabihan amuin tag kiamatayan inyan dahil mga niyaha at niyaha inyan dahil mga amuin pagkarugkaan
Jadi mo nakaingatan. Bangunin na nagkarukaan kayong tao, nagsusaka, tawa, nagkugkuyag, sinamoy pagkamatay, sinamoy ni Susunay miyatay. Sa baba mo yan, inamuin, long tabihan, kabiaksahan, sinamoy hindi kato. Namisan isang long kabiaksahan, biasing kita niyo, amoy nagdarawa, mala sa parasul sallallahu alaihi wasallam, mahal ka kaniya, ingkabtangan, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, labi-labi na amuin mga kaayat-ayatan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, na amoy ato'y maakad, bukunin maakad, amuin kabayaan sin hisiyo-siyo dahil kato. Sabab biya na sin kita, amuin simaksi kita, pagkatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin Rasul niya, sallallahu alaihi wasallam, daak niya, amuin mamanduk kato, magpasampay sinamuin, long tabihan, sin agama, sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, nasubay amoy ato inamuin paunahon nato daing kansiyo adat pamandu pagkabiaksahan sing kita niyo nakauna ay amuin pamandu lang tapang Hindu amuin dugain daing Rasul sallallahu alaihi wasallam ang panghindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang atinya magsulang iban sin panghindu pagkabiaksahan sinamu ilong tabihan wala nagamu iwan sin panghindu sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay hibin nato inamuin panghindu sin hisiyo ingkawon nato panghindu sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian aun day sabkabtangan si Sheikh day ni ilong nabihan inihikang kutagisana amuin halaw man sin maudu sin paghijatul hamain paghijatul hapatay long nabihan la yajuzu lil mar'a al ihdad ala al mayyit akthar min salasati ayyam illa ala zawjiha fa innahu yajibu 'alayha an tuhidda 'alayhi 4 ashhurin wa 10 illa an takuna hamilan fa ila wad'il haml li thubuti sunnah as-sahihah 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhalik. Amma ar-rajul fala yajuzu lahu an yuhidda ala ahad min al-aqaribi aw ghairihim. Ini ni palihalan amuin long tabihan hatungod sin amuin kababaihan amuin kamatayan sila long tabihan kampung lasya atawa bana long tabihan impagyanun amuin long ta al-ihdad ini ni manunjuki tartantu pamangasila babae. Impagyan ihdad ini amuin maghalli imbabae takabana long tabihan atau wayroon aun kahalan lamud in takabana iban sinway amuin di sila magpahamut-hamut di sila long tabihan amuin magparayaw sinamuin parayaw sindagbus nila iwan sinamuin magbulawan magpalingkat long teng kahupuan niya magtamong sintamong amuin magpalingkat magbutang puhol hamata ang ilong tabihan amuin mahinang sabab bang sila kakitaan sinusog amuin makatukan nila long tabihan amuin pangatayan dahil naman pagtamong nila hapagwa nila amuin pagbulawan nila iban sin pagpalingkat nila ini ni baita sin Sheikh kabtangan niya rin nasabot la yajuzu lil mar'a al-ihdad 'ala al-mayyit akthar min 3 ayyam illa ala zawjiha tinya di manjariha mga sila kababaihan amuin long tabihan amuin pagyan ihdad yato amuin bang sila amuin takabana iban sin waybana hindi nasabot amuin magpaliw rin ha amuin tu adlaw illa ala zawjiha buat malengkan amuin mga sila kaya matayan bana ada pun bang bukun bana inamuin miyatay nung tabihan mayroong sa niya pagpuas sin tu adlaw manjari na siya amuin
magpalingkat, magpaamo-amo, magkuhan sila, nagkasabot sila kita niyo kayo doon. فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَن تُحِدَّ عَلَى 4 أشهر و10. Bang amuin bananiyain miyatay bihan na inamutan sinamuin di siya manjari magpalingkat doon siya haway tumutog di siya manjari gumawa bang pupunda amuin kalagihan tuon bang siya amuin kaya matayan bana long tabihan in tiniya magpaliw siya limiuray nga amuin 4 bulan iban sin hangpu adlaw illa an takuna hamilan fa ila wad'il haml. Buat malengkan bang isablong tabihan burus in kiamatayan bana nasambil amuin in pag-ihdad nila amuin di sila manjari magpaalti magpalingkat magkatan in burus isab subay na mapuas sinamuin pag-anak nila bihan. Inyat to bang sopa mapupunda habanan nila di dia artinya di na limiureng hatu adlaw sa panghabanan nila muna amuin nasabot sing kita niyo kay doon 4 bulan iban sinangpu adlaw bang isa buro sa tinya puas sinamuin long tabihan kapag anak sin sila lisubuti sunna anin nabi sallallahu alaihi wasallam sababin yanto pamando dahil hasunnat si Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidalik amma rajul fala yajuzu lahu an yuhidda ala ahad. Adapun in usub na wayro niya to hatinin para kala atulan amun sunnat syariat to inya to tartanto manunjuki hatinya pakababayhan saja. Kalau nyari fala yajuzu amma rajul fala yajuzu lahu an yuhidda ala ahad min al aqarib aw ghairihim. In usog nari na ito maghajat simbiya sinagas nasabot na ito amun ihdadiyat to natin niya dahil naman kamatayan siya lang ta amun kampung niya taway susyuna inyat to pag anong ihdad tarutan to yat to hamang sila amun kawaihan mang sila kamatayan kampung nila lasya nila iban silang tabiya intakabanan bana nila bihan aw niya to wakto niya ba sinamuin nasabot sing kita niyo kay doon yari laung tabihan aun hambuuk atinya sahabiya na sahabat babae laung nabi aun laung tabihan pamung niya fa'an ummi Atiyah radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat dayon kan ummu Atiyah atinya nagbayta siya kunna nunha an nuhidda 'ala al-mayyit fawqa salasin illa ala zawjin 4 ashhur wa 10. Hati niya baita sinambuk sahaba babae ini bunar tudlaw nabihan in kami liang kami hati niya ininirengha baita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liangan ang mga kababaihan tiagahan sila inamuin mag-ihdad pag-iyanon niya to hamiyatay at niya limiureng hatu adlaw illa ala zawjin 4 ashhur wa 10 buat malengkan bangamuin banay miyatay na suway mapuas dahil haamuin 4 bulan iban sin hangpu adlaw aw pahadis dahil kan Habiba damikan ini babae kaya nga nato inamuin mga atulan ini para kala ini dahil mga kawaihan sin sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini Habiba radhiyallahu anha qalat sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul diumniyan Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbaita la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda 'ala al-mayyit fawqa salasin illa 'ala zawjin fa innaha tuhiddu 'alayhi 4 ashhur wa 10. Artinya pamung sinambuk sahabat
sin Rasul sallallahu alaihi sahabat babae sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung Abiba. Baita niya, di mo kulang na nagbaita in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Ilong nabihan mapatot maharus dahil nga mga hambok at niya babae nag-iiman siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagkakahakat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin pa adlaw akhirat an tuhidda alal mayyit fawqa salas amuin mag-ihdad di asin pagano nato ha miyatay limiuray ha amuin tu adlaw illa ala zawjin buat malainkan amuin ha mga bana nila fa innaha tuhiddu alayhi arba'at ashuri wa ashra bang paamin long tabihan kabanahan nila amuin intubtuban niya waktu niya long tabihan 4 bulan iban sin hangpu adlaw. Adapun inamuin long tabihang burus na aun parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ulatul ahmal ajaluhunna ay yada'na hamlahun. Adapun mga sila amuin burus intubtuan sin waktu nila amuin waktu pag-anak pag-usap to wairun na to long tabihan sa niya dito na inamuin tubtuban niya. Amu yato inyan to pagyan niya dadya to palihalan manunju kisadja pamanga sila amuin kababaihan di manjari long tayong kababaihan hawak to amuin kamamatayan sila bang bukun ba na nila to mga lasya nila at niya di sila manjari mga ringaris magpaamuam magpalingkat tinya magbulawan bang tinya limiore nga amuin puasin tu adlaw tinya pagpuasin tu adlaw tumanjari na sila amuin long tabihan magbalik pa kay natagna. Adapun bang amuin banain miyatay long tabihan intubtuban nila to amuin di sila manjari basin nasabot sin kita ni 4 bulan iban sin hampu adlaw nawang isang puro sin babae long tabihan miyatay bana nila at niya in waktu at niya amuin long tadi sila manjari himin ang mga kasabot sin kita niyo intubtuban nila amuin subay sila at hati niya ubos na mag-anak. Amu at ilang tabihan inamuin magkulang maglawing. Inya to rin ang mga amuin atulan tartanto pa mga sila kababaihan Allahu subhanahu wa ta'ala alam. Puas dito Tuhan ni namun lang tabihan makaingat sinamuin kahalag ununuyat to in mahuli patubto namun asadyaray dito ang mga tuwi namin maniuti ulang tabihan atulan sabot sinamuin sheikh kapalihalan sinamuin bang mga aun kiamatayan lang tabihan na di na kami makapahaba patubto namun asadyar dito wag miabot na in wakto sing kita niyo biyahon api kilong tabihan in isa nato limiw na rin ha desag pito iban sin aun pay sabi amuin soal jawab sing kita niyo bihaw pagtakamahan sing kita niyo murah-murahan bang sa upama aw mga kabtangan namo ala imamu nya to kamo sadya inya to bang aw imamu nya to bah taupik sin Allah subhanahu wa ta'ala iban amu yatuin agarun bawbuan sing kita niyo insyaallah magmumpaat inya to kato taniyo dahil di naman hadunya nato labi-labi na papag akhirat sinamuin kita niyo iban in kakahinang nato dahil di naman kapanagnaan sin kabuhi nato sambil kita niyo sumudlo pa punod in kabayaan sin Tuhan nato Rabbul Alamin iban sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin maghinang kita niyo halawm atulan halawm pamandu sin aramatan niyo Islam bukun halawm kalaungan bukun halawm kajahilan bukun paningud-singud kaibanan sa inini kabayaan sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labi-labi ni nato Rabbul Alamin amuin maghinang kita niyo halaw matulan supaya amuin yan katutan niyo pakanya in rida iban lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab isyusiw inamuin miyagad
atulan pamandu niya inya tu karidaan sin Tuhan na Rabbul Alamin insimulang haamuin kabayaan niya inya tu wairun budi rapat bungsi iban dukal sin Allah subhanahu wa ta'ala yung makawa niya patubtubun namun asad jarito magmaaf kamu in mahuli wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.